kan no pan lain van tonga chum khoi thei kha kan chak cheu thin ani ti ro chung thel chu atak rama thleng theilo mumang rama tan chau kan lo da thin ani a ma se mumang rama kan ngai chu atak rama alo chang thei to tlatani kan rama ero chuan kan la om cha lawama se engtik ni ai mo chuanin ala om ve nge in arin om keni mizorama chuan building chonga kan nei ve te hi asang pol ani a ramchang kang zo ka chuanin an lo nei sang thengang mai tuna Khawvela building sang panga chanchin chen khat clear hawang o a indot dan hi asan dan indot ani kher lo ania khonge in channel min lo subscribe sakin video bing war thak le munom tak tak upload thar isha zel theinan notification bell khalo met ke la like share le comments tum vekila kan van lom don tak em pangana Shanghai Tower Shanghai Center building ti insoi ani chinbok he skyscraper Inchhawng somli ayatlem lo le meter za somnga fit zali somkwa panni tlingchin hi pudong Shanghai ya oma chongza somni pariat nein fit sang ni somsari pathum zeta sang ani a building hi amom ni in abang hidar thalang ani boka mi sing khat sang rokvel thol nuam takin ni tin an om thei anling tam mep le hle mai Shanghai Tower sakna hi kumsang ni pariat chanchin ani a $1 billion 2.4 vel an seng bok a structure na nung ber kumsang ni som pathum khanin da ni in apon lamdar thalang vel hi ahun tiam ayat lai September sang ni som panga khan da fel chau ani heba ka hian an sak zo nu July sang ni som paruka observation deck khothirna mi puitan hon chau ani bo thil chatur chuanin hun adu rei anti a Shanghai Tower chungchanga po hian adik khop mai asaknan kum tam tak man ni ma sela an zo me chuan aro pui tak zet ani he tower a hianin Khawvela khothirna observation deck sang bera oma fit sang khazaria somli pathuma sanga a omani a elevators te hidar kar khatmel somli paruka chakin an chuk chau theibok Khawvela lift chak per pani ani in pakhatna chugwang zaw CTF finance center a omin darkar khata mil somli pasari a chakin an chuk chau thei ani Inchhawng sang le moi tak le mu nam tak ani mai ba ka hianin mani in todel theitu rasak ani a kumsang ni som pathum khan Khawvela green super high rise building ti asoyani a omja chu abul vela boruak sikle satana a chhajong hung nei ti na ani heta wara tui chha te hilwan yam tir mai lovin mannon le theiturin an siam china heba ka hian wa sura changa tui lo khol ve theitura design ani bok apon namdar thalang hi degree za somni ati kwal ani a he hi thlina lutuk tur ti ja omna na ni mai ba ka electricity siam chhuana tan wind turbines ni somsari zet a chem vir chin boka he building hi engatan nge anman kan ti chuan Shanghai Tower a hian hotels museum huan cafe restaurant ne dor shang shang a omboka heng sumdon na mun shang shanga chang hian khopuye clear kwal thei veka nima se he building lwa theina permit nei a harsat awangin floor work ala tam hle a kumsang ni som pakwa thleng khan floor somnga panga chu lwa lovin ala omani a chonga tam ve em bokani he tower lwa tu te jinga hian Alibaba Intesa San Paulo le Albright law offices depo antelani engpo chuni se he building a khosa te hi chuan Khawvela Inchhawng sang berpola an khosa ni ti in shat na ril runen nuam ti takin hun an mang thinin arin om palina World Trade Center chimta shat rengna ta na sak ani a Freedom Tower emo 1WTC in Ansoibok Lower Manhattan New York City a oma achip telin fit sang khajasari somsari paruk asang ni in US chunga building sang ber ani mai baka Western Hemisphere lama building sang ber ni bokin Khawvela building sang ber pasari na ani bok ani World Trade Center anti chiat nu kumnga na kumsang ni paruk khan sakchan ani a kumsang ni som pathum khan sakzo ni in mi puite tan kumsang ni som pali November khan hon ani a One World Observatory hi me sang ni som panga khan hon ani bok Helairam acre som paruka zawa hian anzo fil huna chuan building sang panga a omdona Twin Towers omna huna khan National September 11 Memorial and Museum sak ani don bok mi sang ni zaruk paruk te thina terrorist and anbe nu loka changin Twin Towers omna chin hun ruaki engtia ti turnge ti in ril ru an senghala Anman dan tora in elna anbwa saya Daniel ni best kind design chu thlan ani a he design hi en nonin siam chatba ka an saklai thleng po in thlak dang lam an na nei ani mizopa in sak ang dewin ani mai thei ani security chungchanga har satna oma wangin New York City Police Depot an enroll hiala an mani wang hianin a designer fit za somriat pasari concrete base belin a chong sanzon tura limit siam ani a he terrorist an bele mai an hlo thon wang ani an zo nu a chon One World Trade Center hianin chong somkwa pali nein leise chin chunglama chong somriat paruk man thei a oma hengzinga floor somsari pariathi office atante sky lobby public lobby le mechanical level satan man ani a heba ka hian observation deck atan chong thum man ani bok
he building chunga hianin thil leina tur dor tam tak omin thil eina mun thil tui tak tak omna le na tho na mun a ombok ani One World Trade Center hi thil thleng chia thlak tak wanga lo omni ma sela vaivut atangin khopui din thar le thei ani ti finfi an thatak ni in ama ayalian jok le chajokin an ding chuak le ani pathumna Lotte World Tower South Korea hianin inchuan na tur thil tam tak aneya chungjenga chuan tu naya an sak zo tak Lotte World Tower hi atel ani Seola omin floor za somni pathum aneya fit sang khazariat somni pakhat zeta sang ni bokin South Korea in sang ber ani baka Khawvela in sang ber pangana ani bok ani kumsom pathum chung zet mai design nan le sakna mun tur bwa se nan man ani a kumsang ni soma sakchan ni in April ni sang ni som pasari khan mi puite tan hon anita ani halmoi halna mun atan le LED laser show na mun tan manzui ani boka Lotte World Tower moi tak le ro pui tak mai hian ding chuak turin hun adu rei le a mithiam omlo wang le poisa omlo wang lam ni lavin nal thei ang ber le chaber tur anga design na thlak mun em awang ani South Korea melan na poimo tak ani don si a kumsang khazakwa somriat pakwa de khan sakchan tumna anlo nei to a mase original design hi voi thum ngot thlakin Eiffel Tower ang dewa sak tumin kumsang ni pani khan thutluk na ansiam filta ani kumsom pathum chung zet mai design an thla Khawvela ato pathutluk na chu Eiffel Tower ang turin pom thlap ma sela chiang takin an pom fil thei cha lo ani mai thei he tower chung lama changa landan kumsang ni pali achanga sang ni paruk inkara nasa takin a in thlak dang lama kumsang ni paria thleng khan voi sari zet thlak dang lamin kumsang ni pakwa a avoi khatnan an thlak le a tichuan tower sakbul chu an chanta a kumsang ni som paruk khan atop lam structure an rem khom meka mabak rasat tak pakhat an la nei achung khu na tur ani he digrid roof hi laltin piana siam ani a steel meter som pani alai ton som ni zetarit ni in fit zali do na sang ani boka chongza pasari na achanga za som ni pathum thleng akhu chho veka he achung an khu dan hian an thiam na sanjia atilang chiang le he tiang khoparit le sang box si dik takin le changin anda chho thei hi ani adaw na shanpa omlova mani in lek khong zo tur siam ni in GPS alignment system mangin anda dika Khawvela welding technician thiam berber de chuan an rem khom ani achung khu na hi lir hing magnitude 9 ana po do zo tur design ni in thlina tak 3.2 feet per second po do zo tur ngai ani bok ani pani na Ping An International Finance Center he building sang le lian tak mai hi Shenzhen khopui Guangdong South China a oma China a Inchhawng sang ber pani na ni in Khawvela palina ani bok he skyscraper sang takhian chhong za som panga ne in fit sang khat zakwa somruk panga zeta sang ani a khothlir na mun sang ber ne in fit sang khat zare somli pali asanga a ani China rama izin ni hlo chuanin he building motora kal ngei chi I inchir hau lawang kumsang ni pakwa khan asak chan na turlung phum an phuma ti chuan an chhun zom ta char chara mase kumsang ni som pathum khan sakchan na hi chol ni in achan chu foundation concrete an balu man chu tui pui balu thatok lo ni in an soiwang ani he hian arei nuwa an thir man te chu a e thia a tui ek thei tura an ngei wang ani mase an han test Khawvela sakchun zom le anita a kumsang ni som pali khan steel kalam meter soma sei an da fel nuwa chuan Shenzhen khopuya Inchhawng sang ber anita ani April sang ni som panga a an building sak chu China a building sang ber pani na din mun lwa tu ani le ta a tun aya sang tur hi ani a achipa antenna meter somruka sang da an tum chuan thona thok ati bwai theido na wangin an da le dalo ani an zo filmeu chuan Ping An International Finance Center hi aropuin amoi ema double deck elevator somthum pathum a oma khothlir na mun free sky an ti te offices hotels dor shang mall changkang tak le conference center omboka a floor space ne zawzong hi square meter noi nga don lai ni in metric tons noi somruk pahni zetarit ani bok ani pakhatna Burj Khalifa Arabic chonga Khalifa Tower dina ani a Burj Khalifa hi kumsang ni pakwa changkhan Khawvela Inchhawng sang berdin munlwa tu ani Khawvela ramshang shang ten in lian jok sang jok le chajok sak an tumpo in he building level hi chu ahar sak khopang le Khalifa Tower hi chan pani wanga sak ani a oile changchau ni lawa sumlak lu na turatan le Dubai khopui mi ten an shat lar theinan ani Dubai khopui hian alar pha chiang le mai Burj Khalifa hi fit sang ni jesari somni pani asang emo antena chip zoom tel lovin fit sang ni jesari som pasari asang ani a asaknan hianin kumruk chung an mangbok ani kumsang ni pali January a sakchan ni in kumsang ni pakwa toplama an sapum vek mana January sang ni soma hun ani a
Dubai Development Policy pakhat ani a he building hi apui tham tak zeta mase he tiang tak hian alarin nge san ani don ti tu ma in an chelok lo ani Khawvela thil ding zinga sangber Inchhawng sangber antena tello pu in building chhong nga ber ani a chhong za somruk pathum a oma heba ka hian elevator omna sangber ani boka elevator thleng sangber fit sang khat zaruk somnga pali athenga night club omna sangber ani boka chhong za somli pali na a om ani Khalifa Tower a hianin Khawvela restaurant sangber atmosphere chhong za somni pani na a om boka building pakhat atanga light le sound show nelian theiber ani bok ani Dubai hi chuanin achan vevel chawa thilti an du velo anyang he building hi aber mi vector adwan ni in plumbing air conditioning le window cleaning how takber ani vek tuk ver ringot posing ni sanga omin square feet noi som pathum do na o boka tifai tu mi som thum paruk ten building pon lam tifai tur hian thathuma changa thali chung hun an mamo bok he tower cooling system hi apui tham hle mai boka horsepower sing ruk sang ni amanga tuihu anla khom na mangin abul park tui an pe a ni tin tui gallons noi ni sing chuang an pe a pipe mel somruk pahni zeta sei an mamo bok he building hi hon ani atangin mi hlut a lo hle a mase South Asian lam na thok tu te an passport lak sakin lo tlem te te in an chorlui chin ti social na atoka he ba ka an sak awang hian mani in ti hlum na po athleng anga soi ani bok alo din chwa chanda na social na tok ma se alo din chwa ta ka chon makti taka en lo theilo chi ani oil wangin sum an nga bok engkim uchuak takin acha thei angberin antivek ani bermai tunlai architects le institute te thiam na sang chhozelin he airo puile sang jok po alading don ti asyata bible babel in sang ang deu tin tum po an lo om lawang ti asoi theilo kan in chhong sang thlir tak zinga khan khoiber nge ro pui kan ti amu kan chak ber comments lama soi khomila